pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Sibong kikam, ya kabaide ya kapan pendam, banang penitenan, banang penwandur, banang penbha, ya gani kesenong katau kajongki. Ngilapet, ya kejingkan bas election ya kiwai ki party, lagi social media, ngiloi ba kejingkan tho, kejingkan no. Yang kandidat ujangi, kajingkin tho, kajingkin no, ya ka parti NPP kajongi, kalong kabasirkhay hadu kata-kata. Nray kay ka mga kwa banong mapadang jongpi di patba akan kapo. Kalong baay bakinkin no, kat bakikin no. Nanang yipi, kinunwa abanin, Len ka party NPP. Ka UDP ba kiway kisang kinamla abanim watang sisiru len ka party NPP. Bakali ka peni sina bahadin balagap ya ka banyaw ya ka but haka hinyaw tari ka party UDP kabalayok hatway wet ki amali kalau bersang ya kaban lumlang ya kiway kiseng rilum bantau ya ke sorkar kabaklan ke NPP ngaman nipi bakalalong kajing persang kabalemahi namar baki regional party kijangi kibon ki masikertong Uway udong yang waypang, bat uway udong yang waypang. Bat hakapakut, kajing bersang kajang ki kalong kabalenay. Bat hakapakut, ki hap ya kabanwan tiap, bandem hakaparti kajangi kaparti NPP. Banya snolang, banya donlang hakasorkar, kabalayan kmat. Daw Chief Minister ujangi. Ubak Konrad Sanma bahasa kejingalan kejongi badu perstun kami kepeni bah ke parti UDP baki wai ki parti kenama banin len ke parti NPP bak mentah ke por election kilek syahom semeng ban kentho ya ke parti kejongi Keren hangne da bersai ringkat kini kena yalam da jongi kalong bala da pisno bapila hadu kata syuwen no sywa nagani da sorkar hapo kani da sipau tari laga pila balin kelen da NPP wen no ilagi nagani da sorkar ngin siya peka ang raitang ba husukin to Kagba pikijit ya kadut tanap nakajingalan sa sakar NPP nganong ipi kalong kulong kalong kena nangto sa kawaypag nganong ipi bamanikom kajalahan niya may kaya nilang kajala kapagdangbok sibundam kiway ki jala hakanita benta ke sapang setai lam mingi jongi nado na Assam, Tripura, Manipur, Sikkim, Arunachal Pradesh baki wai ki jala ki badan hakini ki benta ke sapang setai lam mingi baru kini ki jala kita ke BJP kalau yo ban sunsar banyalan itu sarkar apo kini ki jala kajingkali kami babalay kami khalaya kamla balle ya kata nilang ka state kabarit hindi ka BJP kam samla banyalan ya ka sarkar kadaw galong baka don ka NPP kadayon day pagda kata ni septin ya ka BJP hindi nganong lipi day ka NPP subo man ta laga ka BJP ka job arpaw sa usit nagkaro hills mano banyalam
ya kani ka sarkar ka jongi ini ki parti rulum jongi ni ki parti rulum hendrai nyemla aban pediang ya ka jinga pat ya ka jinga pra jongi ki parti rulum ba jongi ka jinga pat ka jinga pra dari ka parti NPP ka balate song lang ya ka jela ka jongi baka parti ka banmi nala ka jong ka jela kayo banyalam ya ka sarkar hanni nilong ka don bok sibon minang penklain ya ka parti kenang baki wai ka parti na sabar kung ka BJP ka Congress ka TMC kinamyo banyalam ya kani ka sarkar hapo kani ka jela ka jongi nanta sa kawai ka mga kwa bang kren hangi ka lang kila keno yung candidate ujongi baulong ubadang duna ka jingpule nganong ipi ko kikan basar jong ka parti UDP lada vision bau candidate jongi bolade graduate udang duna parisan no soal bamadba ubang sipas tali matrik wajud tu kuau ini on yu bamadba bau stop down bau resign no alamalba udang doi wapas tang matrik pas matrik no sipas supplement on yu ba kurmen sila ubang sipas na igno tang matrik bau dewan resign no laga kam minister udang beriu jang UDP Tamlang gabaday, bansu keren, banong tang bansuyo keren, hanggang ka petsway laga jong kaying. Kadu presiden udang pas matrik, piwan kular ya ka parti ka jongi, kabadon tang daki ame, daki graduate sudah. Hanggang pat ba ubasta, ulad de bandisar ya kani, ha ka arbun niyo terik, namar katang iyo arbun remote ya male. Nang susu sa kawaipat kabaw presiden yung UDP Ukraine galong bahana bangin niya late so pagba hakan ikakinti kung ka party UDP manong manginwat ya kabut yung kajing snowland ba't kajing kanawuran nganong yupi tang sip na yung pagdan kiliya siya kiliya kaman hayin yung candidate yung ki Minsnya ulang mangi. Dia syak dia kunti dia tawe kalama hapulang yin jangki tiang sopat ba ay ada belum senayan. Lagaday ba pitwa ay kabut solan kelap dia kalama UDP lekin ba seleksyon ra ba kalamayong. Nganong yapi ko tipat ba? Banjit yung nang sinsal. Banjit yung nangyayang mujangi. Daga ba prisyon ng rin. Hakajingot inosyon kabatang na kajing snow. Nganong kalang kabama. Hadu kata-kata. Nakuha yapi tipat ba? Nga jubo ibadeng hakaktim pareng. Najuang ba ubadeng uday uta man of the solution lagi po akaktin kasi ubreo badang ya kajubak nagabunta kijinge jeng ubad ba kat pra kat nyaw kisam araja kat reo kat nyaw niwan segini kejaka jong pi kasurok kalang karasniw kadainun day kata nang no biyo ay kajubak bang penilong niya kami kasurap jang pi nado na sayang siya kinikithain ba ko hatom day nawamalaw dyan